Nteto cietu cia thaa mugwanja unimbitagwa Dorcas Wakaria na nintukwiria kwethirite kubangiri maandamano jaria mwankirana ndi jarikite kuingwa ni rwangirwa ukamatibwa matatu baria kuma kiume kithuru magurija maguta ja kuongerwa bethirite bakiuga bakagita maandamano ntukwena arua bakiritira thirikari makania na kowu oguma rukirirwa Jumatatu ya narua nthiguru ya Kenya guntu mwanya ni kwethirite kuri na maandamano jaja na ni maandamano tukujirire kinyamu chine jo mutindwa na kinyanteri iria chia makutano na kinyamu bunge wa North Raim Daud na gochumirite kugwatanira na Akari Bamero nikenda bakethirwa bakiandamana akioneka kinya kuga no mwanka untububu bwethiro bukiraithirwa ni thirikari ya nthiguru ya Kenya gukurukira Rais Ruto nikenda magurijaja kanyiwa na nethirwe Akari bakiregana nawe kagita karia kwendeka kwaria na kagitene gakaga tugwatanire imwe kwa mwana mwandiki ndeto yetu Muthuri Muriuki uria kuma rukire wethirite ambite kambi ntere chia makutano na kinyamutindo jakangangi atumenyithie nimbio yongwe gwetana mbere. Muthuri, good afternoon na kethira nukumbigwa no uchorere mutegeri wa Weru TV mbicha yongwa ya uria gugwetana mbere ntukwena maturaja ndene ya mugutano na aja neo tukiamba kambi kwa ithari mwena nusu tikingi kira ikwenderea aja ni maandamano jegie mantu jegie mafuta kana mauta muthenya jwegoro tongerie matatu ndene kaunti Meru ibarugero ketho kwena maandamano utora ine uja ketho ja kayoyo na ntukwena arua maandamano jetho ja kigwata mwanki muno nkweto kurikania au kanyuma kwirwo mubunge wa North Raim Daud aitho akigeria kwija akwariria antu baba kuandamana nethro akingwa mugutano na untu bwa jaitira bothikire ni ati polisi bethro bakija kinyabo betho bakingwa na kagite gakaito kona polisi akabetho baitokera kaire nikenda betho bakinga andamani baba kinikenda betho bakiuma ndene mugutano tuketho twikonia mbice ici imwe kwa imwe uragwetithe na mbere no kaigwa nyuma eto kuraja kidogo okuyo risasi kana tiangas na risasi kwetho ikiringwa na kote kenge ni askari betambuga baibanga na bacoka kaire tukona ngari cia kuraja tutomba kutho twikonia mbice uno ntone kuraja bari bakutho bakimatoka kaire baitia ntere cia rutere baitetero terwa kirundera maybe mbetho nkiarandia na bamwe ba andamani kana bara baciumiretie muthenya narua nikenda batwira gitumi kioge gucumiria na kutho bakiandamana kwegi maguta kana gitumia kuandamana no ntubagwita maguta nembio ngaba kwenda kutho bakenda tumitwambia rito ryaku no twire umete kuna gitumi giaku kutho kiandamana. Okay, kwa mali yetu ambeta kwa Peter Moteti aspiring MP Mara constituency na ntukweneo mdeto ya uguno ntobwa fuel prices about twinde twijera diesel even higher than the petrol nekinyete siringi 247. This is the first time in Kenya on diesel prices overtakes the petrol prices na twala itheria tha fuel ni kila kitu. Fuel itirie transportation yegwitia transportation itirie irio itolejaga igwitia leu maguta nimo maitiretie uchumu wa Kenya kila kitu kevele ai leu ntukweneo mdigatu ya ugu ta kazi ba Meru twena nyamweria twena maruru mono na marakara tukiugaga we want to address the president tukemweraga they should work on the fuel prices. Last time we checked April au get fuel prices iteri gwitia for the next 3 months tulenda kuelewana ati overnight fuel prices irejira gwitia overnight. So we are very frustrated na tuliuga tukendelea until barikerie malalamishi metu. Yes. Maybe tena mbere ugategera kuraja kana mutehe muringi okombisha ketho agikonia kuhorunga mina bendere we na nguo cia gikanisa tuketho twikinya kewe tutikomenya kethira kagorombera maandamano jeta na mbere bwe kana ijathira kai mauta je nama kai mbio ngwe kuthithika na gwete Biblia ni mantu jamwe ambitira tuketho twikonia jandene ya makutano na tena irato kana anything lakini tuketho twikinya kewa twire ni mbio ngwa akorombera na umite ko tekometho angu kugito kiria kiri maromba mimbi no twire gitoriaku na umbite ko na mbiongo kwetho kirombera. Marieto jakwa mbetagwa Evangelist Joseph Mwenda kuma kanisa ya New Zion antara gugwetwa Kambakia thaisha nandi ndembere metho jenu kama athani antumite kuromba thiri ni untu ndene nthiguru
kuma kiambiria namba ndariritwe maita jere jathatu kwina wituri bwa ndamu ndene ya nthiguru na thaire antu kwena ruango kare na mubango jo gwitia kirimene nimbigirwe kirundu amberekithia ati mpombe kweja ndene ya tauni eje Meru na nikio ndomba kweja antu aja ntu kweje narua kwaririria wananchi bonthe kiri president kemunini yowe na antu bonthe barabari ndene thirikari ati ana banthiguru baba kana bara bajiet bari ndene nthiguru eje ni baba twikire bakumuthura na kwaromba thiri twaromba kirinde ne Meru kwa hiyo kirambejete kurigeria ntu kweje narua ni mbara bitori bwa ndamu cia mantu jaraja teagirite nicho mwathani ombite maybe ukirigeria kana ukiromba into bibio mbe betho bikirigeria ugebwa ku wegie kwitia kwa maguta ndene Kenya imbio Boni kere kwitia kwa maguta ndene nthiguru ndiromba ati thirikari yombe kuigwa kiao ni untu ba wananchi ni untu ora yombeta gwitithia maguta kwina ntu baba inge bombeta koinyereka aje baba inge bagukwa barenja ni untu bakwaga ngarisha kubaikia cibitari bange ne bakwaga kinya transport ija gweta kuritango giciao kwa undiromba thirikari ni yombe kuineka maguta na ndikenda ananchi bonde tumba kwetha twigi ntu kimwe jora mwathani ombire gututhurania turi ana bagino. Thank you kato mutigethwo ageta na mbere na maromba jawe na maybe tugethwo twikuonia mbica ingi ni ati aja barabara kwina aja tulini mugutano na nandi barabara kwina rutero mutindo etumba gwitirika nontu maiga ijombete kuba jakibangwa kwa wingi au barabarene ende mionki ni kuonekana itetana mbere kiora kumora kana ni kuora ende maiga yatigi jabangi na adamani kana barabanda no be barabarene ntuko ndaika itikuraja askari bakuonekene baraja bakienda kuja kubakani lakini ntikumenya kethorwa kabaiguo gwa kaire matuka ne manto jegie askari kweja bagaro maiga baka matuka tukethwa tukianda kambeaja ka tukamba kambeaja uyu nikenda tukuletera mbica kwemwe ukeja kwithurwa kwiro nkuchani keja kaire ende mwankira nande ne ati baraba kuandamana ibombete kwitha bagikira ndwembori kuringawa itikuringwa kaire kabakiri tu beterete utukumenya kira kethwa kithithika tukoite kuraja bakibariuga bakelo bageta na mbere na maandamano jaja tukabya thirikari kethera ikaigua manto jegie andamani baba lakini au kanyuma ni ati minister wege kigina no John Mbandi augete maandamano jaja jategwetirika ende onto borea mutongereka na mukarigete wa matatu ndene county Meru bakimwishokeria ni kumwira ni ati garage chirizo chipa kwa naru kana iregete kwithurwa igeta biashara ne techake thirikari ni ciene matatu na gitumi kiao kwithurwa bepaka ngari ciao cheke biashara nontumbo maguta gwitia bauga bagachokia garage ukeja kwithurwa maguta jakinama aja ni mugutano twikuonia mbica imwe kwemwe andamani kabakarinde kabandamanite bakirinde maybe ukaigwa sauti ciao nau kando mwanki kidogo igwakana na mbica hizi tukethwa twikonie cio uraigweta na mbere nande ndorokas nkethwa ngechoka akegwa kenda gweta na mbere na nteto ingi nikenda tono gukari ntere ingi cia Mwiru na kinya ntere ingi cia Kenya na tukethwa tukeja kaire imwe kwemwe ukeja kwethwa guntu bungi bukethwa bukiumira Niu mutegeri wa Weru TV kwethirite gugikara ntere iria cia mugutano maandamano jaria jambiririe kuma karukirema na ndikibeto banteto ni bethite na mbere kwamba kambi ntere iria na magita kwa magita tukethira tugikuretera nteto iji ore gweta na mbere na te county ya Meru akikugitikite maandamano mitaratara yogendi niritite ntere mwanya cia county ya Embu kuthingatira mugomo jwa Kenya ngima jwa ene matatu bagitetera magurije ja maguta biashara nyingi nitigi ngino ntuba kumakira komba ikaithukirwa na kuiwa akariba Embu bakiromba thirikari kwenika maguri jaja tumite ngarama yotoro igaitia bonene Okui ni uthararite miena ngurani ya kaunti ya Embu kurumirira mururungano wa ngari cionthe ni undu wa kuongererwa kwa thogora wa maguta bururi-ri. Guku njira cionthe ikivingagwa na mathiga na miaki, thigari makiga ugitiri miena yonthe niguo gutigirira kuri na thayu. Riu ni turagwa twikariritwo ni thina uyu wa maguta muno tondu in fact every Kenyans no regwa kiviro tondu tariu
turaukire twererwa ni mutongoria muthenya wingi ava kindu some weeks ago maguta ma banda auga no atugwitheria na auga no aturutira VAT acoka auka wana weekend na thira wana imwe tugwa maguta ni ma banda ringi wana maraukire ma banda na mbeigeria marabandite nayo last time biacara wanacio itinatigwa na vuva varia ivingetwe cionthe guku andu makigucaga guoya ya kwiwa na kuthukangua nikatwathurire kumwendete ni ciri tule angi roria mwananchi at least mwana mathiende na tukonja pata gutetheka tondu ai burundu awe kibanga tukwategeria bote kimbati mbaya na nyatorori kama mwananchi kawaida na varia riu ekari marauria thirikari gukorwa igikurukia thogora wa maguta niguo mavote kuvuthavuthirwa ni muturire. Kwa hivyo mimi ningetaka kusihi serikali yote kuanzia juu president to MCA waweze kuangalia mazirai ya Wakenya. Tax iko juu sana, muondo ile tax at least ndio Wakenya waweze kupumua. Naweza ambia serikali aje wakaweze kuangalia ile mpaka ile vita itaisha, waondoe taxi ikuwe zero mpaka vita ishe, ndio mafuta iweze kurudi kwa kawaida. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Eje ni Weru TV. Antobati nontuire bwao ija mutejo tena meri ende antobati nanteto beda irobe mitumo mukabubanine nanande meri erika nkoroki moroto jwara mekinya nkoroki Weru TV negociaro kairi na kirigociaro goko kwena tojo mwanya tuthongi to wiki kithurano kijite na kinya nyuma ya kithurano Phineas Imana tukori barabari utongeria nebyo birito kumasiasene gweta miondene okamukira manto orejo tokinyera wini wa kingeru kajoga kutheruka gukweru tugekira kiana kianga tonyi inya kinya gigokira Dorcas Wakaria tukenja mwanka tukamenya umabungwa oje mukureteri nteto ore gutondoka Mutembei Edward Aramisi Chonde etaira makurungune ja power ku kaithangike mono oje nwe muthonji wa mwerekera jogi siasa ntinyari wa kinywa njuma yetana tugetika okanlo weekendi aga kuretera nteto mataunine na jaraja gutrendi nturene na kinya mitandaone Morin Kinya oja karongi kamadha na kiume gya kwa gitamburukia ethera gwikira gukurukire aja gwikira John the Kongone anere wa Kithenji aga kuingira kithiorore siasa cia Sunday itechunki ore chumirete na ngerano cia migwi kenda gukubanganira kiume gya kuge kiamberia tuko mugwanja tojo mugwanja umabomwe ije tinte twake eje inkoro ya Kiremara ichwa Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581
292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. Keep all it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gaira bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngura chako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Akariba igembe na tiganiani boketie matete igurure gutabarikia kwa makarikaja wa gibokaria na mono wamba bwandethia buria bakuga ni butwikite kironda gya nkoji kumania na bo atongeria bakendini kuma igembe ni babangite kugita maromba kenda kurombera thiri bakiromba mbe umbithi gwikira mono mantu jathiri ni kenda kinya mugongo jukona wete na mbere mutumiria Bishop Are na ariganite na kuretwa gwa county commissioner Mweru Meru akiuga komba karemwa kuraithiria mathina jawamba bwandethia Bwega riboti edhuranirine Dan Kanmoathi. Ikwari na ikubi wingi ntube na ntube twe antu baba ingi muno bathiki kurukija antu githumba kurukija antu batandatu na ikwari na bangi Kaelo na ikwari na bangi Mweronkoro na thai na boikurari na bangi nara maburwa nterechetiania gakwende antu betu boro awa antu bagi betete kuia kaboro wa ng'ombe chikia wa inkubera nontu itukubangania musemani uyu munene ira twabeta bwende kenda tumba kuroba Murungu twira Murungu aturuire nontu mantu yate ye itarimo yari ya ichokaira weita kweita ugeibwa antu baingi bakuthikwa ugeibwa antu baingi bakuthikwa mawira ne tukero ya kare aguyura inkomeneria mantu yara turonere rira cabinet secretary wa security kawe Murkomen Kipchumba araretere muntu kuma county commissioner kuma Samburu ya mboto kariba atwe na rero tukibaswa in ill sense into bieto biriyo Meru biaita Samburu na bratu kwa na mostly bako watu ni ya Samburu kwa uwo tebo watu manya wetekiria
tureta simba itukariria mburi cietu batwe iturayiro bwa nkulukie bura turari nabuo mbere ituraiba cyo twino bwa lakini hato kuri turetere to county commissioner urora poke ya ng'ombe cietu na mburi na ntiri na ngere ituraibe rwende twastuka nkuluki na mwanka thai batu antu ba Meru twino bwa bo nene nonto bonto bou thirikari kwenda tubwithiria kaitene katuri. Mutuma is my brother, Mutuma is my friend. Kwa uni ntiraro ya nwe kiri barabara yukire that content baita kumikira na barabara mikire bo nonto borongo ntirari nonto yonto bo ndene ya maisha yakwa irari kumusupport in case ukethora kuri muntu kwenda kuya kithaka kya muingi ndene ya Meru County. I'm ready to support our governor kuhakikisha kwamba kithaka kiu kitaiwa.